Wakazimula
ku tiva swa ku kahle mhaka ya vanhu lava ya ku humelela I huma kwini. So loko va langutisa va kuma swa ku I huma eka murhangeri wa voho. So va vulavula va ku n'wehe I mhaka ku leadera wa voho u harile khule leyi. Ni kombela swa ku mi vulavula statement leswi a wrong statement ka vanhu lava. The reason being swa ku va lose confidence eka marito a leadera ya voho. Because the devil knew that the moment they lose confidence on the ways of their leader, then he will be able to destroy them. They will go to war that they were supposed to win and lose. Hallelujah. They will go to places where they were supposed to experience victory, and yet they will come back and then be defeated. Hallelujah. Hallelujah. That's why loko eka Kriste loko u lava ku va successful u fanele u va na confidence eka marito a mfundisi wa wehe. Manito, now the devil has used certain pastors lava we spoke about this, ne? So when dealing with elders, and then so they were not able to represent Jesus with their lives. Manito, so and now because of 1, 2, 3 pastors who were not doing well, the media says all pastors are the same. So the reason is so that hinkwenu hi ekerekeni mara hi nga ha ri na ku tshemba o ku pfumela eka vafundhisi va hina. But as a church we must be different. Tell your neighbor, say you must be different. Say it again, say you must be different. Hallelujah. I said une skepe shawe yeso namuka o lava skepe shawe, and then saku nawe akunike, and then sokar. Hallelujah. He needs your boat. He needs your boat. There was a certain woman, she had the money, she had everything, but she had no child. Manitone, she had no child. She had the money, she had no child. She was married. She had everything going well with her, but she had no child. Until the prophet of God passed by her house. Then she said to her husband, I perceive that this is the holy man of God. Let us build an upper room for this man. So that upper room that she built, it was a way of connecting to the grace that is upon the prophet. And by connecting to the grace, the prophet spoke words of grace upon her and said, from today, he said next year by this time, you will be having a child. Then she said to him, please don't lie to me. Meaning there were other men of God, or so-called men of God, who spoke words unto her that never came to pass. Now she lost confidence on the servants of God. But this one was different, because she did what is right. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now the prophet is saying, give me first by giving the prophet the bread, and then she was sustained. The issue of Ananias and Sapphira, it was about God prolonging the days of Sapphira
Sapphira and Ananias' lives. So when you give, by giving, you can sustain your job. You can sustain your marriage. You can sustain your business by giving, not to anyone, but by giving to your pastor. It is good to give in church, but it is also important to give to your men of God. Because the grace of God that is upon the men of God, we will only access it through our connection to the men of God. Hallelujah. Amen. So as we are going to give, it is our way of connecting ourselves to the grace. The Bible says, take advantage of the grace that is available in the house of God. So today we are going to take advantage. Hallelujah. Amen. We are going to take advantage. So those who were not here yesterday, and we don't want to leave you behind, you use whatever that you have, the minimum of 100 rand, and then you give. Maybe you don't have it now. You don't have cash now, but you have it in your bank. I'll request that they give us the bank details, then we transfer. And then, because I want our Father to come and lay hands and release the grace upon each and everyone. You need the grace. You need the grace. So you need to understand when you live here, or the longer it's going to take for you to be in that company, for you to remain in that position, it is by the grace of God. It is by the grace. Can somebody read it for us? We don't need the church account. I love it. Okay, yeah, for this. Okay, or you can open your phones and open the apps and try to transfer it. It's very, very much important. And then do it. Right. Do it. And loko uweta ku transfer, then loko laba bako tisama envelope batala. Now we will transfer it, and then we are now then bato kongelela evitora yes. Amen. Capitec bank account 2184705965. Pela semi unza is a view sis. Mo sungula ka pela kuna abantu ababa pressa ka sis. Mo enter. All right. 21 84 70 59 65. Where repeater? Capitec savings account 21 84 70 59 65. Right, Bazolan? Alright. Logo send a phone number. Or logo send a phone number. Yes, here in phone number. 072 072 706 706 0931. 0931. Can you repeat it for the last time? 072 072 706 706 0931.
0931. May I tell you what's or if Peter, can we repeat again for the last time? Okay, let's repeat it again. The number 072 or 72 706 706 09 09 31. 39. I hope we are all sorted. 31. 31, not 39. 31. Yes. I hope we are all sorted. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let's close our eyes. Father, we thank you for a moment like this. We believe that you are the one who stirred my spirit. The same way you stirred up the spirit of Jairus after he became the king. And it came into his spirit that he must release all the slaves in the land. And little did he know that it was an appointed time for them to be set free. We believe that, Father, this is an appointed time for us as a church. As we will be releasing what we have unto our men of God. Our lives will never be the same again. We decree and declare that it will be the beginning of a turning point in our lives. In the mighty name of Jesus, I pray. Let us say amen and clap hands for Jesus. Amen. Oh, laba bak transfer baku kune in FNB in net bank. O kune le yan net bank la. Then 100 180 2292. I will repeat it again. 100 180 2298. For the last time, 100 180 2298. Hallelujah. Can we stand up on our feet? 92, yes, 92. Can we stand up on our feet? Take your boat my friend, and bring it to the fourth. Yes. Wena Mosa wafa wafuka babeka meliga Jesus siyabonga baba wethu ntwele uNkulunkulu wethu sibe ingcenye babonke de celebrate babukuvuka kwakho babeka meliga Jesus ntwele akekho njengakwe ungumniko odlayo ungumniko oqothulayo ungubayethe uyingcwele uyingwana uyingcwele wathaphelile Nkosi umuhle wena uyakhazimula uphakeme unguJehova Jireh unguJehova Nisa unguJehova Shalom unguJehova Makadesho babonke siyabonga walophakamisa isishosha ofula amehlo abantu abangaboni abangezwa bayezwa kuwe baba siyabonga egameni likaJesu ungamanzi okuphila akhophoza ngaphakathi baba egameni likaJesu baba siyabonga uNkulunkulu wethu ukuba yethu ugcwele ukhosi bakho umile phakathi akulinganiswa baba nalutho baba egameni likaJesu wonke amagama alikho igama elinamandla nelikhulu ukufana nelakho igama bayethe ugcwele uthembekile wena Nkosi wazi umlanda babona amandla nabantu abangasho lutho ezalelwa baletha
ebukhoneni bakho Baba siyabonga 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 Moyikhwele sibonga ukuphiliswa sibonga ukukhululwa sibonga ukwenzelwa siyabonga Nkosi ukukhona bakho ukwambidiswa ukukhona bakho ukusizwa kuwena ukuphiliswa kuwena babona amandla siyaphakamisa ngegama likaJesu sibonga ukuthi ube khona kule ndawo Baba wethu olikhwela ube ngakithi ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ungumlilo oqothulayo Baba siyabonga. Thank you Jesus. Bayethu. Thank you Jesus. Lord we thank you. Thank you Jesus. Sisamene young, we just want to welcome. Thank you, Jesus. Give a smile to our visitor. In that way, we are welcoming them. Sibonge konke ukhansela sitshele kona. Siyakubonga kakhulu. Ngingakaye ezwi likaNkulunkulu. Esami isicelo ukhansela si1. Okuningi ngihlala ngibatshela abodluru mabafika la. Isicelo sami sokuqala ilesi khansela engicela sona ukuthi amasonto akafiki ku1000 la ihlengeleza. Mancane kakhulu. Isicelo sami lesokuthi isonto nesonto njengoba ufika ubona abantu babaningi kangaka. Kungenzeka kunamanye amanawo majojo. Besicela ukuthi usikhulumele kumasipala ukuthi amasonto angathengi amanzi. Masipala akasinikeza amanzi. Because isonto akusikhaya lomuntu, it's a community center. So njengoba umasipala asidila ngecommunity sithenga amanzi abantu bamavetakali kanti sinamasipala sibona ngathi siyalimala. Sicelo sami kansela ileso uma unga-approve lesi kusho ukuthi into yokuqala ukuthi ngikwethembe kakhulu uzoba uyenzile at least ngenyanga kayi1 Vatican sibonisa la TLG izothela amanzi. Amen. And then lokho kunye induku bohlori nabanye bonyakani ngizofaka ngala ngoba basilethela cancel ngesikhathi esirong. Sicela cancel ngesikhathi esiright. Sithi sicela cancel la. Since we pray for this salwela lento ukuthi cancel abekho. Sabekiwe basincisha yena baronta naye konke la. And namhlanje niyafika ene asuso isikhathi nelanga kufanele fike ngalo. Bekufanele nisilethele cancel. Nisithi nang cancela wenu. Enimthandazele. Anikwenza ngalo induku yakhona nothola la ngaphandle. Mina phela mhlebani bazalwane. Umuntu mafuna lonke mthe iqiniso. Because asabenzi kanje. Ukuze lento yethu iye phambili futhi ibonakale kahle. Hallelujah. I once being a comrade. Bengithanda kabi umzabalazo. Kule genge yabo Thulani Mhlanga le genge enye leya besigijima nayo. Se ngangena ngala evangelini. Maria vuka lento ikwesinye isikhathi sesisuziba tshelile wema. uYesu Jesu wethu sibatshelile wema. uYesu Jesu wethu uYesu Jesu helelema uYesu azibambe. Hallelujah. Sishaya ngale kholweni. Allow me bazalwane ngimukele udade wethu le Mashiko Lerato ozinikelayo namhlanje ku Sunday wokuvuka kaJesu. Ngicela phakame simamukele. Lerato Mashiko, I don't see you my sister. Just come forth.
ngamthoyela izandla nina ninganamona. Imalapho simalapho yenzela ukuthi bakubone noma udlule wahlala nawe ezeview bakwazi ukubingelela kahle. Ngiyabingelela bazalwane simukela na uyi1 mele ukhona ukhohliwe ukuzinikela. Mangabe ukhohliwe kuyinikela yima ngenyawo nawe. Today we Sunday uthi nami bengifuna ukuyinikela kanti kungidlule njani ukhona noye akekho. Hallelujah. Siyakumukela dadewethu eTLG. Abaningi bathu kamdlula akusikamdluli la. Kamdluli ngile. La kuse Tabernacle of the Living God. Ibandla labazalwane akusibandla lami. Nami ngaqashwa amaZulu ukuthi ngiholele bandla. Akusilo lami likaNkulunkulu. Hallelujah. Ingakho ngengibheve ukuthi abantu bami la. Abese abantu bami. Ngabantu bakaNkulunkulu nawe leratho you are joining these people ukuthi nawe ube ngomunye wabantu bakaNkulunkulu. Kwathi uNkulunkulu angakubusisa iprotection ayinikeza nebandla lonke anikeze wena and ukuphumelela anikeze ibandla kunikeze kona. Isibusiso anikeze ibandla kunikeze wena. uNkulunkulu akukhulise akuvule ingqondo ekujuleni kumanzini kakhulu. uNkulunkulu akwenze ube nenhliziyo yokulangazelela. Ngalawo mazwi ngiyakwamukela egameni lika Jesu. Asimshayeleni izandla basam. All right, I'm aware ukuthi kunabangeke bashaya izandla ngoba banomona. Siya ezwini kaNkulunkulu bheka isikhathi sakho. Yabona isikhathi. Ngepha nje ngicela uNkulunkulu angisize. Ngingasithathi sonke isikhathi. Kepha ngisebenzisa isikhathi uNkulunkulu esincane anginikeze sona ngoba kufanele sehlukane uNkulunkulu ekhulumeni. Ngithanda ukubonga umfowethu uRamaselela, ngibonge uBumpumi, ngibonga bo MC bonke, ngibonge iband, ama worshiper, ngibonge amakomiti onke. Njengoba kumela ngidlulisa izibongo, ngibonga nabasemabhodweni ukusiphekela ukudla kumnandi nesisazo ukudla. Ngibonga abahleli bonke ama decorator ayela enkonzweni. Siyabonga kakhulu. Ngibonga ivakashi sonke ezithe ukuza la zabanathi. Siyababonga kakhulu. Angibonge wonke umuntu okhona la no participate nabakhipha imali ne team engiyithembayo kakhulu, i team Nkomo. Angiyibonge le team Nkomo, ningenzela kahle kakhulu. Hallelujah. Niyazi ukuthi uma sithenga inkomo asithengi ngemali esicontributayo la. I team Nkomo ikhipha imali aside sesithenga inkomo. Hallelujah. Simbonge nalobaba osithandile. Esikhathini esiningi sithenga kumuntu oyi1 inkomo. Usinika inkomo eyindlu. Le nkomo esithenge manje bayisike 1 hour to 2 hour. Yeah, 1 hour to 2 hours. Baze ba complain le esigayweni la sisikisa bona kasayihe. Ngoba siqhamuka nento enkulu kakhulu. Siyabongela uMesinkuna engekho la ubaba I'm sure it was 3 manje noma 4 sithenga kuye inkomo. Siyabonga kakhulu in his absence. Sibonga bonke abantu bazalwane nonke niyabongeka egameni lika Jesu. Amen. Makhona abafundisi angizange ba recognize phakathi kwenu, you are welcome and ngiyabonga ukukhona benu egameni lika Jesu. Amen. Ngimele ukuthi siyezwini lika Nkulunkulu ngeke ngisayenza into eziningi ngenxa yesikhathi. Angifuni ukuzenza empuphuthe umuntu ongazi. Nginomlayezo nje
osenhlizweni nami ngifuna sigcine le conference ngawo othi don't delay God because the Lord is about to do something. Don't delay him because he's about to do something in your life. Don't delay him because he's about to do something in your life. Abafundi bamaBhayibheli ngokusheshsha okukhulu kakhulu ngizocela ukuthi siyofunda siqhubeka odabeni lwe-maturity abafundisa ngalo la endabeni zikaNkulunkulu. What is painfully kuyafundiswa ngalento kepha kukhulu abantu abaningi banqana balangazelela ukukhula endabeni zikaNkulunkulu. Siyababona bayakhula abanye solo bangamashoti mponikilikayo in the things of God. In the book of Judges chapter number 4 verse 7 to number 9 ngicela basifundele sizama ukubamba isikhathi njengoba kusilaba kuyashisa kakhulu phakathi and into edala ukuthi kushise akusukushisa kakhulu nalomphefumulo uthi uzophefumula uyashisa uma kuphefumula la sekuquka isifutho la phakathi sinikezana ngokushisa. Kutani mina ndzi ta yenga Sisera mufambisi wa mavuthu ya Yabini a ta hlangana na mina exinambyanini xa Kishoni a ri ni makalichi ni masocha ya yena. Kutani mina ndzi ta n'wi nyiketa emavokweni ya wena. 7 to 9. Baraka aku ka Debora, loko wena u pfumela ku famba na mina ndzi ta ya, kambe loko u nga pfumeli a ndzi nga yi. Debora aku hi swona ndzi ta famba na wena, kambe lomo u ya ka kona a wu nga vuyi ni ku dzuniwa. Kambe laha u ya ka kona a wu nga vuyi ni ku dzunisiwa, hikuva hosi Xikwembu xi ta nyiketa Sisera emavokweni ya wansati. Kutani Debora a suka a famba na Baraka va ya eKedesha. Okay, siyabonga. Again, read me Isaiah 61 verse number 10 to 10, 11, 12. Ndzi ta titsakela swinene eka hosi Xikwembu xanga. Moya wanga wu ta xi tlangela, hikuva matimba ya xona ya ku ndzi ponisa i xiambalo xa mina, ni ntirho wa xona wa ku ndzi lwela i nceka lowu ndzi ti finengetaka wona. Ndzi tsaka ku kota muteki la ti khavisaka hi swiluva, ku kota mutekiwa la ti bombisaka hi vuhlalu bya nkoka. Hosi n'wini wa hinkwaswo u ta endla leswaku ku lulama ni ku dzuneka swi humelela emahlweni ka vanhu va matiko hinkwavo, tanihileswi misava yi mirisaka swimila ni mintanga yi hlukisaka leswi byariweke eka swona. Sizocela bakuthobela sithandazele izwi. Amen. Hallelujah. Si kubeka odabeni oluqaliwe ngolesihlanu. Angeke ngabele emuva ngakhuluma nga 1 by 1 ukuthi sisukaphi ngenxa yesikhathi. Kepha sisuka odabeni lokuba uNkulunkulu he want to make people who will work for him
abantu abazoba insimu yakhe yokuproducer izinto ithelo ezifanelekile. And sometimes omunye angafuna ukwazi ukuthi umfundisi ufuna ukuthini ngalama verse owafundile na. Ngishilo ukuthi ngifuna ukukhuluma ukuthi ungamdelay uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu is about to do something in your life. La sifunde khona ku verse number 9 ngifuna ukumshumayela nge-easy reading English. Efundeka ngalolu hlobo ethi Deborah said, yes, I will go, verse number 9, with you, but God will give power to kill Sisera to a woman. This is because why God has given power to a woman to kill Sisera. Sisera is a commander. Yamabuto. Yempi. Hallelujah. And then the reason why God says, I will give this man Sisera to a woman. This is because you have been slow or you have delayed to obey him. You will not look very big. So Deborah went with Barak to Kadesh. Hallelujah. Amazwe siwafundile bazalwane sifunda lana uIsrael kade ngaphansi kweqindezelo iminyaka eminingi 20 years angaphansi kweqindezelo aqindezelwa ngelinye izwe. Bible iveza ukuba 20 years they were in pain, crying to the Lord. Umfundi Bible lithi into edale ukuthi uIsrael ahlupheke 20 years yindaba yokuthi onile phambi kaNkulunkulu. Nikhona bazalwane, kukhona izinto angazenzanga noma kukhona izinto azenzile ezimbi phambi kaNkulunkulu. Hallelujah. Le ndaba le lithi iBhayibheli uNkulunkulu waqala ukuhola uIsrael kusanele ndoda uEhud ebizwa ukuthi the left-handed man. This man was fighting wars using a left hand. uNkulunkulu kade noIsrael ebahola ebanqobela insimbi. Kwathi kufa uEhud ngoba kungafa umholi kuimvamisa izimvu ziyasala. Ngikhona bazalwane noma ngabana bantu they are connected in the name of the Lord, but umabantu bengenayo umholi izinkinga zibaziningi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma uEhud efa uIsrael wabuyela ekhonzeni izithombe, wabuyela ezonweni ngoba umholi olalela uNkulunkulu angasekho. Sanibonani bazalwane, impilo idinga umholi. Nikhona bazalwane, empilweni sidinga ini? Uwabheka nje uma ngaba kunesikwata mara kungananduna, isikwata siyakhona ukusebenza. Bona labantu batrainiwe but ngoba abanaye induna benzi kahle. Nikhona bazalwane, so no Israeli wangena ezonweni ngenxa yokuthi uEhud eshonile. Bible lithi ngaleso sikhathi there was no leader, only the woman Deborah. He became a judge and a prophetess. Ngaleso sikhathi he was judging them in between two places. Nikhona bazalwane, ngaleso sikhathi ngoba lo mama lo kade ngumprofeta uthe eqhubeka umsebenzi wakhe ehola noma aba usizo kubantu bakwaIsrael. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma nalo mama. Hallelujah. Uma khuluma nalo mama wathi ngibizelani uBarak. Bambiza uBarak, umama lo wamtshela ukuthi uNkulunkulu ufuna uphume
uphume impi uyolwa nezitha zakhe. Nikhona abazalwane, ngoba umuntu akalwi impi angazange amandatewa, walwa izipho uNkulunkulu angakhulumanga nawe, uyaziluza lezo zipho. And this woman says, wena Barak, uNkulunkulu is already gone to your enemies, and he has caused your enemy ukuthi aphake impi anzulwa nani. Ngamanye amagama lempi ekhona kaSisera ukuthi alwe nabantwana bakwa-Israyeli akusidimoni eli-arrangile. Empilweni kunezinto ezibonakala kungathi uSathane nguyozi-arrangeayo, kepha kungasuSathane kuNkulunkulu, ngoba afuna ku-elevator impilo yakho. Awukwazi ukuba negama, awukwazi ukuba famous, awukwazi ukuhlonishwa kangcono ungandluliswanga ezimpilo ezithile. Igama awulitholi nje likhona abazalwane. Igama ulithola ngoba kunempi oyinqobile. Hallelujah. And the Bible says, wathi angamtshela lo baba lo ukuthi uNkulunkulu ufuna uhole impi kaIsrael 10,000 soldiers uyolwa nezitha. Wathi lo baba lo emama ngiyakuzwa, but angiye empini uma ungahambi nathi. Sanibonani bazalwane? Uthi angiye empini uma ungenzi njani, uma ungahambi nathi, ngoba kulo mama kunoqobo lukaNkulunkulu, kulo mama kunamandla kaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? Singamkholwa sonke uNkulunkulu, mara akulinganwa ngokukhethwa nangoqobo. Sanibonani? Lo mama lo she was a woman olalela uNkulunkulu. Uyazi ukuthi umfazi noma umama angalalela uNkulunkulu uyamkhulisa. Noma ngaba khona abantu bakunyathela phansi, but ngoba ulalela uNkulunkulu uzokubeka phezulu. Bonke abasibeka phezulu ubabeka phansi. Hallelujah. Uma sikhamba uthi lo baba lo angephumi impi uma ungahambi nathi. Ukubona indoda incenga umama uthi umama ukuthi emakhe ayindawo ungarikona. Mara ngamanye amadoda namhlanje akukhuluma acabanga ngathi akhona konke. Kahle indoda ayikhona konke. Uma kunganamama eceleni, I'm telling you, ubona ihlazo lendoda. Hallelujah. Phela amadoda ukuthi abe ne-order yamanethwa ilabo mama. Hallelujah. Nindoda enganamama uyayibona iyisa nevese dry clean, mara indoda enomama iyawashelwa. Sanibonani bazalwane? Wabona indoda ine-order, le order iqhamuki nje kunomama, futhi ungasumama hayi nongapha suka komChina, umama osaba uNkulunkulu. Ngoba lo wasemChina uyavuka ekuseni uzalele mangobo lapha, avuka ekuseni ayophetha inamba yomfundisi uMdluli ngoba uphuphe mina. Uzalulele lapha uyavuka umama akekho ufuna itiya akekho. Sikhuluma ngabomama abamesabayo uNkulunkulu. Sanibonani bomama enisaba uNkulunkulu? Abomama abangakhulumi noma kanjani emadoda abo, bazi indlela neposition okufanele bakhulume namadoda abo. Ayifike ume ngeenyawo urectify imistake edoda yakho. Mina ngibona sakwaThanzeka. Indoda yohlala indoda. Sanibonani bazalwane? Noma asaphulana group neSuthu sanamavolasi, uyindoda evolasini. You know, this woman Deborah wayesabela nesithunzi ngoba kade ahlonipha, bekangenzi izinto noma kanjani. Lo baba lo wathi anginike indawo lokungavambi naye yena. Mina ngabuza umbuzo bazalwane ukuthi why indoda le ithi yona angeke yendawo ayisoja, azi ukusebenzisa izikhali
athi sifuna ukuhamba nomfazi. Kwesinye isikhathi abafazi bayaqoshwa kwabaminye meeting bathi lo meeting le yamadoda suka la ungasathu wena. Isintu sakithi safundisa abantu ukuthi umfazi ishilo nje. But uNkulunkulu bufundisa abantu ukuthi umfazi isipho esivela kuNkulunkulu. It's a gift from God. Hallelujah. Angazi uma ngabe kusana amadoda ashouta abafazi babo khona la. Sizobakhona to order. Hallelujah. And then the Bible says verse number 9. La ngifunde khona ukuthi ngiyoshimayela ngo verse number 9. Sikhuluma ngendaba yokuya empini kunomama phakathi. Sanibonani bazalwane. Kahle kahle akufuneki lo mama, kufuneka lo gqobanalo umama. Ngoba ugqobo luka Deborah lukhulu kakhulu ukuthi liwinisa ini izimpi. Kunamadoda aphumelele namhlanje abaphumelelanga ngoba kufanele baphumelele. Ingoba uthathe lo mfazi uNkulunkulu amnike yena onogqobo laNkulunkulu lokwenza ukuthi izinto zenzeke ekhaya. Hallelujah. Mara siko bonke abomama bazalwane. Omunye umama uyamthatha kanti bamnikeze emadlozini kumithiwa yakube. Awena. That is why we are encouraging you bafana nisazothatha ukuthi umuzothatha umfazi ungamtholi estradini ngoba awazi ukuthi bamnikeze kumthiwo njani. Already lo muntu muhle mara unento embusayo mara ngoba niyaphapha nikhetha abafazi ematafeni. Ngapha lo umfazi okhetha uNkulunkulu. Verse number 9. Ngithemba ukushimala nge-easy reading English. Jesu evuka osifuna namhlanje ngesikhathi avuka ngaso besifanele indima yomsebenzi kaNkulunkulu inkulu kakhulu. But ubheka namhlanje indima yomsebenzi kaNkulunkulu incane ngoba abakabi khona abantu aba-activatekile ukwenza intando kaNkulunkulu, ukwenza uvuka ukaJesu empilweni zabo. Bayakhuluma ukuthi uJesu uvukile kimi mara akabonakali empilweni zabantu. Uma uJesu evuka empilweni yomuntu ubonakala ngendlela aphila ngayo, ngendlela akhuluma ngayo, ngendlela akhuthala ngayo, endleleni yokukhonza ukuthi lona uJesu uvukile kuye. Abantu abaningi kuvuka Jesu wamasonto lakubo. Ngicabanga ukuthi kusasayini ngishumayelayo. And otherwise I will call you to preach. Ngishilo ukuthi umoya kaNkulunkulu uyathomelana. Uyabona ukuthi uJesu uvuka kwezinye indawo konyaka avuka. Uma ngishumayela everybody must be quiet. Ngoba ngilethe umlayezo kaNkulunkulu. Hallelujah. Noma ngaba umbani you are quiet. Lana ngikhuluma ngoverse number 9. Athi Deborah ngizohamba nawe. Athi lana lalela baba. Lempi esiyakuye usisela uzobulawa. But you will never be famous. Angeke unikezwe uyona. Angeke unikezwe udumo. Uzoyiwina lempi mali igama lakho ngeke liphakame. Kuzophakama ukuthi iphi yiwiniwe but igama lakho liyoba phansi. Isizathu yini mhlazana uNkulunkulu ekhuluma ekuthuma ukuthi phuma kuyona iphi you delayed. Wenze njani? You have been slow to obey him. You have been obeying but you have been slow. Kunabantu nisethome njengoba uJesu avukile ngelanga lesithathu kunabantu namhlanje abangakafinyeleli to adapt kunezinto uJesu avukele zona balokhu bayapostpone ngobuzalwane babo. Uba slow to obey God in your life. Kunezinto ezingeke zenzeke mara uyaqhubeka ukholwa, uyaqhubeka usindise
wenziwe manje ungenzeki lokho uNkulunkulu afuna kwenzeke empilweni yakho. Isizathu yini? Asiyamadimoni. Isizathu yini? Asusathane. Isizathu yini? Nguwe. You are slow to obey God. Uma uNkulunkulu ekhuluma nempilo yakho ukuthathela kude awulaleli wenze ngesikhathi ekhuluma ngaso. Kunabantu abaningi abalahlekelwe izinto eziningi. Bayaqhubeka bayafasta, bayaqhubeka benza konke. Malokho abakufastelayo abakutholi ngoba ngaleli langa uNkulunkulu wakhuluma ngaso, wakhuluma ngalo ukuthi ngifuna kwenzeke lokho abenzanga. Omunye nje uNkulunkulu aze kuyathi ngicela ukuthi wena uthenge i50 kg noma i80 kg uyonikeza lo mndeni ohluphekayo lapha. Uyohlala 3 months usaqabanga ngakho. After 3 months uhambe uyothenga i80 kg uphelekezele angeke usayithola lento uNkulunkulu kade afuna ukunika yona ngoba ube slow to obey. Wena uyomangala ukuthi ngiyanikela ngenza lokho nalokho kepha kwenzeke lutho awenzi ngesikhathi sikaNkulunkulu wenza ngesikhathi sakho. Omunye uyathunywa ukuthi abuyothandazela umuntu kusasa ahlala iviki lonke ayoya kulela viki le ukuyothandaza ufika umthandazela umuntu angaphili azafe. Ugcina usaba ukuthandazela abantu. What is the reason? It is because you are slow to obey God. Abanye bangena ezimene ezinzima ngenxa yokuba slow uku-obey uNkulunkulu. You are slow to obey God. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna abantu abazovuka. Arise and shine because the glory of God has already come upon your life. Ungalokhu ubekezela ukuthi ngizokwenza nini, ubekezela ukuthi ngizokwenza ngale ndlela, vele usukume wenza izinto uNkulunkulu akuthuma zona. Hallelujah. Because once you delay, you are delaying your life and you are delaying your children, you are delaying your family, you even delaying the community. Bamangala ukuthi why lo mzalwane athandaza kangaka kepha kwenzeke lutho. It is because umkalela kaNkulunkulu mara unendlela elikhuni. You are slow to obey. Igama elithi obey akusukuzwa. Obey ukuzwa bese uyenza. Hallelujah. God is looking for people. I am eswayo. God is looking for people who are able to obey Him. Benze lokho akufunayo. Hayi lokho abakufunayo bona. Benze lokho okufuna uNkulunkulu. Abantu abaningi benza okufuna yibo. And benze ukuthi abanye abantu bababone babashayela izandla. Banqanda kakhulu abantu abenza izinto for the glory of God. Abantu abaningi benza izinto ukuthi baziwe ibandla, banzwe abantu ukuthi mina ngiyanikela, mina ngenza lokho nikhona bazalwane. And lokho akunaso isibusiso, lokho akunakho ukunqoba. Instead uzothandaza nathanya abazalwane, but because of disobedience kuzobusiseka abanye instead of wena. Wena uzoba ilo muntu ukuthi I was in this among these people, but nothing is moving to your life, nothing is happening to your life. Why? You are slow to obey God. uNkulunkulu akutshela ukuthi enkonzweni ungaleti ngoba ubeka umsebenzi empilweni yakho, but you are slow to obey God. Uzofika namhlanje awukazi ufike ngesikhathi enkonzweni. Wenza intando yakho makuthi ukhonza uNkulunkulu uyamesaba awumesabi ngoba ufika nesikhathi sakho. You are slow to obey God. uNkulunkulu usebenza ngama principles akhe, akamane enza izinto ngoba wena usindisiwe ngithi mwana washwe uNkulunkulu athathazele wena. God is dealing things with people who are having an obedience. If you don't obey Him, uNkulunkulu akanamsebenzi nawe. Hallelujah. And this man Barak konikezwa udumo lokunqoba impi kumama uDibora. Lo mama lo
akaletanga lithi iBhayibheli ngalesikhathi impilo bawanqoba ama chariots because they were having 900 chariots. Chariots are not soldiers. Ile inqola nikhona bazalwane banqoba amasoja ba destroy nama chariots. Into edale ukuthi kwenzeke lokho uNkulunkulu wehle wahlela lempi ngesizini ekhambayo. Nikhona bazalwane ubathumela empini lesizini imanzi laphansi. Hallelujah. And ngesikhathi esimanzi inqola asikwazi ukuhamba siyaphoqomela. Bathi babelwa nalaba abalwa ngeenyawo inqola zabo zempi saphoqomela phansi ngoba uNkulunkulu wethu is a God of timing. Akamani enza izinto empilweni yakho noma ngasiphi isikhathi. Uyasazi isikhathi lafuna ukwenza izinto khona ngempilo yakho. Hallelujah. But Jesu uyazalwa. Uma zala uNkulunkulu uthumela ingilosi kuMaria na Joseph. Uthi Herod ufuna ukubulala Jesu. Balekisana umntwana neGibhithe because uNkulunkulu udila ngamasizini. Kulula ukuthi uNkulunkulu ambulale uHerod. But uNkulunkulu akambulali uHerod. Ubalekisa Jesu onguNkulunkulu ngoba isizini kaHerod yakufa ayikafiki. Kunezitha zethu ziphila noma zisilimaza. Thina silimalayo sifisa kongathi angafa. Hallelujah. Angeke afe ngoba lesizini yokufa kwakhe ayikho kuwe njengoba ukhona. Isizini yokufa komuntu nokusuka komuntu ikuNkulunkulu. iBhayibheli lithi uma baseGibhithe ngesikhathi abahleli sona ingilosi iyathunyelwa futhi kuthi abantu obatshela babuye ngoba indawo seyiclean. Herod sowufile kusho uNkulunkulu. Herod sowufile. Kunabanye abantu empilweni angeke baphumelele as long usaphila labantu ababaqindezela. You have to remain unto God. Uhlala unamathele ulinde uNkulunkulu enze intando yakhe ngalabo abaqindezelayo. Noma ungathandaza uthi Nkosi ngikhulule akukafiki isizini yokukhululwa kwakho. Abanye uzokhululeka uma antu wakho afile. Ngoba umuntu uqindezela antu wakhe ukuthi angaphumeleli anganihlula kanjani bamevana abahumeleli. Omunye umzala wakho omunye ubaba omkhulu ubaba omncane kuba phela umuntu akaqindezelwa umuntu oqhamuka eMozambique. Hallelujah. Ungabona umuntu ahlupheka impilo yakhe ingabhalansi kunomuntu wakubo laduzana ombophilo bambile ungamani ungamazi wena. Hallelujah. Until hlala kuNkulunkulu until uNkulunkulu ahlele impumelelo yakho uma kuhamba lo muntu. Hayi ukuthi wena celebrate mahambini ufana lenye ingoma ngizwe la efonini lokho umuntu kushaya ingoma ukuthi umuntu ha anloya utloga face udumisa murorise umangali iBhayibheli bazalwane alisifumeli celebrate ngezitha zethu mazingaphumelelanga. Nikhona bazalwane noma ungezwe ukuthi bamshaya ngempama noma ufile noma awucelebrate ungangibuza ukuthi ngiyenza njani. iBhayibheli alikuvumeli wena ngumntana kaNkulunkulu ucelebrate ngokuhluleka kwesitha sakho. Uzomona uyibambe. Hallelujah. Uzomana wenze njani? Sibambe. Because celebrate ufuna uNkulunkulu ayekele lo muntu. Hallelujah. Until into ebandezela wena yiqedwe isuswe, you will be released. Kunabantu ababanjwe izinto ezikhona until uNkulunkulu athethe lezinto, you will be released. Hallelujah. Wena njengomntana kaNkulunkulu don't delay your life. Omunye udelay impilo yakhe usabambezelele ukuthi uNkulunkulu ufuna umnikeza indoda yangempela ashade ubambezelwe out. Umshado now uyalenga la. Now you are delaying yourself ngokuthi ubambelele kulomfana lo lothola naye.
kunamantombazana amaningi bazoqedelela bangakashadi ngoba umshado wabo bawuyekelele emuva le. They are delaying God. uNkulunkulu ufuna benze umshado yena ubhizi lana lomfana loya uphinda ngalale nabazali bakhe ngithikeni inkari wami ngwekami inkari yami ngidisephe imali. uNkulunkulu ufuna kwenzeke izinto ngehlelo eli-right. Lalela uzoguga ungazange ube nayo indoda. Unabo baba Vusmusi, baba Samsoni, baba Ntombi Zoto, enabo baba khona bafana. Ungathi imadimona lekhaya, dimona enkulu engena success. Yiwe awuzange uthama intombi. You delay yourself. Ikubashizana lesho ungaprecision shihlakisha ematihlo sinaba wafika wona imkhawa. You are delaying yourself. Don't delay your life. Don't let your life go slow. Imatekuru wena awulangi Swep. Utaguga. Loko umfana utaguga ushaka sibhodana sawe. Anu still saku ANC ayaye IDP. Utayila njani? Ayitakwenda kutwela msiwana. Anu usezi loko delay mtomzawe ibanonyana. Nimole yakho ijiwa ibanonyana. Ungekoti kuyaka phela awukoti nakubhajeta watira man. There is no budget. Iba udelay utonsa wena nisinonyantana swatiko leri bafana bale kuyakeni and bafana bale kuhumeleleni we unebuhlangeni bakhuzela lehandle man awunanchumu nepose ugqoka nalo orijova lesakubhobosha kahle renze kungahumeli la hehla la. Because we are delaying your life. Don't delay your life. Kukomelela silo sakuna asikufuni. Hallelujah. Ungatlangi inkari wena. Urumake vanhu vomake basikhongeleni bayakhongeleni we awula ungena sikhongele uyesontweni nse. Mendo thina sontweni nse. Andakusilikiwa munhu uyenda ikurhandza mos. Why need first aid? Mara lokuthi bukile uri Yesu ufukela ka wena. Loko hanya tumza fanana zezo Yesu akafukanga kawe munhu na Yesu akafuka kaye ulabantu kwasikwemu endla hinkwawo ngaka ma20 rand yamamaka wakumaka njelo lotheka phokuzwe mamaka barabakhipha ma20 rand ingwethe kuri lokhu lobuwile kamzalwa nomanyana sendeni batheka 20 rand leti sebaya yela swanyana lokotheka phokuzwe ima20 uvuta 1 by 1 20 rand. You know, people uriswem nahani kukhume tithe and offer rings and 20 rand. It's a part of offer rings because sibekwela kerekeni and let you want sitsimbuwini people kule sitsimbuwa kana msabenda sitsimbuwa kwini lema dilwe mar utsamile ulakateka udilea tonsawe ngukukakhiphi 20 rand. Mama lokishile ujama chips titeka we lokho makatha mtini wako ungqolile titeka we mama umkhulumela labanayo imali bibiyiteka kwini imali le uthela uinfluence abawandana lesaba ngakhiphi kahle mali le ayikhiphe noyibanonyana. Amen. Don't delay your life. Loku sikwami sokusetha singakumkulu kunasilo lesungasiyenjeki kahle. Amen. Don't delay your life. Why karata na wima? Oh, bless me. Oh, my son. So look, fika nhlupheko leyo wezori. Wari ungena emoyeni kasi uhlekethe ishimo lechawo unganashone kale. Abana utakuma barila bathintiwe moya washikwembu abanye bathinte inhlupheko yabo lebangadikhomela kayo. Don't delay, don't make a life slow. You know to obey God. Don't be slow to obey God. Don't be yourself before God. Ibala tonza wena zikontroliwa isikwembu. Amisho sokongiswa kuunguki. Mara as long as ulavula isikwembu ufane kusenza. Hallelujah.
akuna mama wa smart, akuna baba wa smart, kuri manager siende kuba ni mama ni baba smart benja. You are delaying your life. Utahelela wa mkhalazi wehe. Ikuba kunele so usiendaka, kunele so ngalabe kukusienda wakheda kuyenda sino sashwembu awulako usena ingwaso sitatisa kuhlula sitatisa kutakusiwa sitatisa vitora wena hlausiwa imaka uhende ingwaso. You are delaying yourself. Utaza utolobela nayi Sunday school shikunika mabito. Sunday school phela kwesihlangisa yivito shivita wevito leria. Shita kuita imabito ngishaya ni ngisha so unalobito imakuri utekeleke. You don't understand yourself. Shikwembu shilaba ungashidelay. Do everything what God says. Do it. Vana mwana wa shikwembu lokufana mwana wa shikwembu lokufana washidaba vana shidaba ingivona ungasimix lokusuku umuntu akuphasa ungayihlotela ufihla ti nguve ansa la urongela isiqamelo sa la ka msibari philo uthi faka lenzeni sokushike naliti sokugqokisa iphilo ingwanyana so utala kaye mina ngiphumile etintweni ohemba la ka siqamelo lokushizingela kahle isiqhaqha idabana kurumzalwana wamafuna. She said, "Nabana bawaktiva." That is why bana babazalwana banganyana abasinabeli kuthi akerekeni. If abana matsari babatsotsi. Lekaya bana bawaktiva kuthi kahle we, iwe man. La kerekeni wayiphindelela la. Udiba bana bawe. You know, you delay yourself. Wanyonyoba uyathi phashweni. Uyanyonyoba waenda silo lesingalabeki wena vana bawo baktiva nilokule ayifambele so sekele thina mama sekele abange isotweni ibabana maka wansunzana usibasire phu sekufuna kwethandazana. Hallelujah. You know, don't delay God because God is about to do something. The last verse I joined in the book of Isaiah said that congregation. Don't delay your life. Yesu ufukile. Yesu la enasilo. Kereke inkwani. Munu mwana abe ready. Kutenziwa ishwembu. Kuendashwa ishwembu. Ungahanyi kueka. Ungahanyi kupretenda. Udibana na shwembu. Kasa udibana na shwembu. Mona lo ungana woho. Wathula na mona wasitako. That is why nabakuna bari singono thina siyaniketana ngalibhodlela sibambelene so siyathandzana thina ene bathi ungawasona njani bathi we uthi cha khona lenkulu mara mona lo nganawo awungemnyiki umuntu nwanyana lo anamnithi ekutokonzana awungemnyiki nchumo mona kukhona kanjani Yesu lekafuka afuka ku-activator ekabano. But Jesus is not activated ekabano. You are still the person yesterday. Akuchitanga nchumo. Ila kuchita zama nchumo. Mama mashana idolele the last verse. Yakongela. We need people who obey God. Ndzi ta titsakela swinene eka hosi Xikwembu-Xanga. Moya wanga wu ta xi tlangela hikuva matimba ya xona ya ku ndzi ponisa i xiambalo xa mina ni ntirho wa xona wa ku ndzi lwela i nceka lowu ndzi ti funengetaka ha wona. Ndzi tsaka ku kota muteki la ti khavisaka hi swiluva, ku kota mutekiwa la ti bombisaka hi vuhlalu bya nkoka. Hosi n'wini wa hinkwaswo u ta endla leswaku ku lulama ni ku dzuneka swi humelela emahlweni ka vanhu va matiko hinkwawo. Tanihi leswi misava yi mirisaka swimila ni mintanga yi hlukisa leswi byariweke eka yona. Hallelujah. Hallelujah. Never yakhongeleni. And then let me read with English. I don't know somebody have this English.
It reads as follows. For just as the soul brings forth its shoots, and as garden makes, these words are the songs of the Messiah, the songs of Jesus. La Bible in the songs of Moses, in the songs of Solomon. We have got different songs. These are the songs of Jesus. Life like our marito lao, marito, love like Yesu, angasifika mar avulevle marito. Hallelujah. And a garden makes what is sown within it springs up. So the Lord God will make righteousness praise spring up before all nations' sake. Hallelujah. Hallelujah. I will do things differently. I will do it in double portion. Instead in one, I will come to upon your life in double portion. In whatever you want, when God draw you near to Him, He will give you a double portion of things in your life. As long you stay upon Him, as long you worship Him, as long you are His son and daughters, He will give you a double portion. Sometimes ungana masilo sina umele na munta de awele tum lo kushomi stas enja vata mangana iba angas enji you 1 2 3 4 He will give you a double portion. We better na ngoma ufana na Davida itebe yabo unikeza is a quick. The measurement of God, another your measurement. Measurement is higher. Until kufuneka nabanda kusona wena. Orishwemba. Dani isimilani sumansi. Dani ngasti ienda silo. Mina Shwembo. Ndita enda silo. Kufana success. Kuna silo. That is lesingasimilisa. Ningatasienja evutomini bya mina loko mita eka mina loko mi cancela mina loko mi lava mina nditamilisa kufana na misava leyi humesaka swilo. God is ready to do something about our life. God is ready to bring peace. God is ready to bring victory. God is ready to bring joy. God is ready to bring prosperity. God is ready to deliver you. Utasimilisa agahepi mamuno. Essence one Shwembo, I don't want to delay you. Do these things for me. Oh, send the phone. Hallelujah. Hallelujah. Oh, send bring it up for me. Cause this thing to happen to me. Lord, I'm ready to do your will. Lord, I'm ready to be your child. Lord, I'm ready to do whatever you want me to do. Minga fani lingoma liya yala waisi ibelena na my comrade. By chinchili man andi tiwala shikolweni. Goma le. Ikuthuma mina ne mayithiwa ihumala kholweni ne ikuthuma mina se ala ka politics ibelela ema comrade bari ubaba ufuna ngamthuma alibela naye batho ukuthi thuma mina sila kujamali yathiko thuma mina kwa le conference school na church kuthuma mina na sitiva ku itsotsi afa yukuphatala taxi ishaba gazi una taxi ushaba lesi una taxi ushaba lesi mali yako ayitireli itirela abantu bamanyana lenoveli ayilaba thuma mina bamabunwa la antayi wena ne. You know, ukuma mzalwane aengake ready ku enda swilo swa Xikwembu kasi munhu anga ready net oil shining emahlweni ka mazalwane
anga ready kuba mbilu yaye ayisincinciwa isikwembu angavumeli kuba mbilu yaye isincinciwa isikwembu wafana nakhaya. Can God bring up something to such a person? God want to release something new in the life of somebody here. Even today, as I'm speaking, this is a prophetic word. God want to bring up something to your life. Siketa kuvulavula kutsanzeka kuimbelela ngoma yakongwisa indawo yakuthi vele mina thina kuphumelela baka mamncane thina wakumelele kuba we uamkele Yesu. Once uamkela Yesu ungavulavula idinge negativity lesifasikulavula kasobhiya iwe ungasi repeat in your mouth. Wavulavula samadimba mina ndawubelela mina ndahlula mina ndayinqwana lebele daka ndasukula uyaka lebele daka chababofa ungavulabuli lesibakuzaleka sona lethe ngaba profeta le ubamani bedaka makuru lo vekwe bamprofeta wari ya baba sibone impilo yakho iboshiwe ya sibona awuyidawo lokasuka lapha phela abantu baprofeta bodala bana solution masithi baprofeta bodala bakota kuvona ntsena mara kutisa solution abalikoti ikwa lokusasitha ka solution asadingi usumanya sidinga amatimba chikwembu mara kuvona natinyanga ta profeta tivona kuvona abantu bodala bangavona ene ayimunhu un'wana kuvona hambi ogqoka thala akuti man of God ayi man of God un'wana lavonaka hi tihlo ra xikwembu kuna lava vonaka hi matihlo ya madimoni. Somebody tlula mwemirato hallelujah God tipa man of God kamisha ka demoni lekulu because you have lost your direction. Fana utitiva kuri uyingisela mani ni khongela vanhu vakutala la kaya loko khona lava vakumfundisi lendzaba ngicala kuyiva sihambe soyithola ukuthi manje why bangakusithi why bangakusizi ke vatele lava ngabathola timanga mara babafunaka anganifakazela makwenu brother silence awungatitiki madodana anikhuluma na wena awutithiyo abangithelile mara akurina solution awungana solution awuya mahlweni udakwa awuya mahlweni ulahlekelwe imali awuya mahlweni singaphambi kahle mari bakuthelile la handle bathela bakuvuna mari kufuneka awungakona because not everyone can help your life. That's why I will always make an example with this young man. Ute afule mbili ya ye kwesiya vanhu vo tala va khongeleni but the problem is va tala ka hina timbili ta vo va nga ti pfulanga. Loko u tala mina no khongelela mbilu ya wena wa yi pfulanga hambi no khongelela a ku nga cinci nchumu la ka wena because you come to me your heart is closed. And this young man he came at him for this I'm tired. Look at this man, he's a very beautiful guy. Handsome man. Over them come as so. Send you a squamp. Hallelujah. Send you a squamp. Oh man, I'm saying prophet up and no so uye so that for this. Kada me no tada say live la ko din say we should jare lo mlanza mash ko mo kongele. Uram. Ulawan ko mash ko mo kongele. Kulmana ye ahlangana nawe ka. Nego airport alike khongelile. Nama ndo pheli waphe. Angarishayela. Alike khongelile komela utakaya. Se untela le kaya le because on selecting away. Nditela na pia ya kutetemeka kutititi. Utena yo. No tell you one name. Kunibula na success. Andishaza lokho fama ina kusakufuna. Asile kufuni kuba asile sanga isikwela. Otana yo ititimela yutiti. Ongena anakaenda ka appointment. Ndita ayenda appointment. Shongena silence. Imante. Nditala ngathana bona le ndoda. So nomthela ka into appointment. Hot mhlobo limpe. Ndodilana nathi case ngana toho sekufika nkara wa brother silence. Wofika se mosho umnzela futhi ore ungamkhongeleli akhome sule songanda kasho. Ngomkhongelela ye. Vulana naye, nimthela Yesu amkela Yesu.
ndisungula kumkhongelela ndla brother hayi wale marongwana lwanga kona la ndimkhongelela matimba ya Xikwembu apha timolerenga la ka yena risungula kuhuma rikhuluma riumeka nlandzi mathuneni leswaku ni ta controla malembe la hinkwawo ni tirhana na yena lava n'wana tikweni loko va mi langutisa va ri xilema lexi xidaka lexi a nga ti endli va mi landzele timoni ra le mathuneni a ni tivi ku ri va nga haki laha exikarhi va controlaka hi xilo lexi va nga va landzela swona ni mkhongelela rikhuluma rihete ni ku we timoni kumela kaya la kwini u ri kwa hala humaka kona ni ku n'wana ni byeli hikuva u ta ni byela ni phazama ni mi byela hi maxaka ya yena ni vulavula hi matimba ya Xikwembu matimba ya Xikwembu a kala munyu a kala mafurha a kala tintambu matimba ya Xikwembu wa vulavula ntsena swilo swi endleka lava nga vuyisa kona va ku nyika munyu a wu se fika ho phela ku tikiwa hi munyu laha ndleni I want to pray with somebody. God wants to spring up something. This is the day that the Lord has made and you are the one. God wants to bring up something. As long as it was Xikwembu. Here I am. I don't want to delay my life. I've been slow all the years. I've been slow. 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 That is why you don't have an honor which is coming from God. And I want to pray now, Jesus Christ. Wabani minyaka esontweni. Uma bazothi, "Hey bazalwane, sicela labakhulu enkosini." Ukhamba sigebu njani somanyana lesingana 15 years la. Isakubathe balaba ngakhula la hosi, laba ngakhula la sontweni. Kutha so isakukhale sila. Masile ka domi rifumela. Loko vulavula hi ku ri lava va kula hi lava vanhu va kule ku discern ku hlayisa rito na ku endla rito na ku va careful hi swilo swa rito hi vona lava nga kula ehosini hayi ku kula ku tiva Bible hikuva na Satan wa yi tiva Bible u fika byela Yesu ku ri swi tsariwile leswaku ti hoxa hansi tintsumi ta Xikwembu a ti nge pfumeli u pfayeka ti ta ku cancel a ku Satan swi tsariwile ene swi tsariwile. Satan what tiva Bible. Hallelujah. Olungi va tsotsi lava nga tikela timali ta vana South Africa va pfule Bible va kuma timali a va pfulanga Bible va teka timali ta vanhu va famba va tsotsi va vafundisi a va pfulanga Bible na van'wani va susiwe emitirhweni va resigna kuma mali ya pension a yi kumfu hi Bible Bible ya Jesus ana mali yo siya endzhaku a ku fani famba hi mali ya nqona mara switotsi namuntlha mkhansela ngala swi ngo ni ta famba hi movha ya nqona khansela van'wani nje i nga va jisa mi hi tshika ekaji a wu naveli ku ni vona ni famba hi movha le henhla leyi hi hlangana kun'wanyana u ni xivitsi ku ni mbona lo mfundhisi wami u le wadini lwami ni ngibona ngithe nqoba lo mfundisi wami a ni ku niyime kahle nje ni nga qhamuka na swixezi u ni kombetela do something cancela man endla swin'wanyana now you're part of this you are here today ndakufaka phela ayingavakasheli hi vanhu lava nga yi khoma bibele ku hloniphana amalida enu anamhlonipha mekhansela mara a ni nga vakasheli munhu loyi a nga ni khoma a nga ni vutisi ku lo mkhukhu wenu kunini unemanyaka mngaka nizame emalini nende njani ukuthi niyazamazama nje nifuna kuya ofika ukhuluma khansela hi swin'wana ma yikhulumisa swa sweswo a wu nge heti la hi vutise ku ri lava yini Bishop, njemlabu mala ngisimuhle sikhala hayikhona akukanifanele ngitshele nami masiqala kwentatilo nami ngitawenda something ilaba cancel wakufana le and utasiyenda ikokwana andimhleli olu cancel waye udiba
timbovo la nga pfulaka ko swilo swi makeka u ta hi pfulela timbovo namuhla na mesenyakana hi vuyeriwile phela ukuthi akhansele cashbit akhoma ncwadi ya vamabanani wala swilo ni xitempe xa koho xa kombeka rimbe ni khansela wale wadini mani ndi na kereke leyi lava i yakiwa ndi presenta ndi ri khansela ndi presenta ncwadi leyi leswaku a ku na swin'wanyana ni nga va pfuna a swi nge makeki walo ndzwalo khansela se laka ya khongela walo ndza hayaka this year hallelujah la kungene government la sotweni hayaka khansela ngayibyela swa ku metheni ya meyi ngakangakanani masiku ola matsonga na ko uni action angayiendli for us hallelujah ayimcindezela ni ayimcindezela imkumile ayimlava vele wastiva Dlori ura uti mahala utayifuna itlhela yi ku rhandza hallelujah uta ku khuluma ku a ni nga muntu kahle ni vurhongo se byi fika ni ku mangaru ni matsani khansela ni ku hoza leswaku a ni leti timhaka na yena leti ni nga mi byela toho loko a ni muchachile ni nga mi byela kwini se ni mi byelini la ku ya khongela. You know, if ever among us there are people who say, I have delayed God, ndimkhomelele xikwembu hi swiendlo swa mina hi mahelo ya mina hi vuyarisa ka mina hosi ni pfune milisa swin'wanyana evuton'wini bya mina a yime minengelanga kona hosi milisa u te tanihi nsimu awu nkosi yami leyi milisaka swilo emisaveni we xikwembu ta endla tani awu nkosi yami xikwembu xi vulavula wa xikwembu u ta endla tani eka vutomi bya mina. I want to pray. Se na ku amiti la mahlweni mima la nga kona hi ripfumelo ra wena hallelujah amizi mita la hi lava xikwembu xi milisa swilo Satan a ri koho ni poison ya ku swi nga mili mani ku milisa xikwembu swi ta mila hambi Satan a faka poison hikuva a ku na munhu na un'we la nga yimelaka na leswi xikwembu a xi endlaka evuton'wini bya munhu hambi va ku zonda hambi va nga fisa ni nchumu xikwembu xi ta milisa. Se nga khongela veka voko ra wena exifubeni xa wena hosi milisa na we mbilwini ya wena hlaya tani uri hosi milisa tanihi nhova yi misava yi milisa swimilana u te nawe u ta endla tani eka vutomi bya mina u ta endla tani eka vana va mina u ta endla tani eka ndyangu wa mina u ta endla tani eka business na mina u ta endla tani eka ntirho lowu nga ka wona ndina malembe ya khala. There is no promotion. Milisa promotion. Milisa pasa xikolweni. Milisa hosi. Milisa xikwembu. Milisa xikwembu. Papa na khongela evitweni ra matimba ra Yesu. Hungu ra wena hosi ya hina xikwembu ndi ri tisile eka kereke eka vana va wena hosi. Hi vito ra matimba ra Yesu na khongela xikwembu n'wini wa hina hi leyi nsimu leyi nga ka vona hi leyi misava leyi nga vutomi bya vona na khongela leswaku xikwembu xa hina mirisa swilo leswi nga ta pfuna vutomi bya vona milisa swilo leswi nga ta endla va hlula milisa xikwembu xa hina va kota ku endla swilo hi ku ya hi ku rhandza ka wena na va khongelela nkarhi wa ku milisa u nga siveli hi munhu xikwembu xa matimba hinkwawo mindyangu ya vona ku ve na ku cinca vutomi bya vona ku ve na ku cinca emintirhweni ya vona a ku ve na ku cinca eka mabhizinisi ya vona a ku ve na ku cinca n'wini wa hina milisa u tshembisile xikwembu u ri u ta endla tani ni namuntlha hosi le mahlweni ka wena yendla tana ka vana va vona yendla tana xikwembu na la ku nga oma kona vana malembe va zama ku ri ku endlela swilo kambe ku endleki nchumu papa u khulumile namuntlha u ri u ta endla tana
Kanwi hallelujah. Endatani isikwembu. Endatani isikwembu. Endatani isikwembu. Endatani isikwembu. Endatani isikwembu. Evitwenda matimba. Evitwenda matimba ra Yesu. Ndakhongela isikwembu. Kuri bavakachele bafambela hinkwawo. Vakhumpe imatimba ya tilo. Vakhumpe inkona za wena. Cinca swiyimo swa vona. Evitwenda matimba ra Yesu. Timali leti nga lahleka ati vuye kuhumelela ku nga lahleka akuvuye kuhanya loku nga tekiwa akuvuya mahanya emizimbeni ya vona. Evitweni ra matimba ra Yesu mavabyi ya Satana, mavabyi ya madimoni awahume eka miri wa vona. Milisa vutomi, milisa health ya vona hi vito ra Yesu. Milisa malembe abayenzeliwe hi malembe ya ku hanya hi vito ra matimba ra Yesu. Xikwembu xa hina milisa xikwembu u tlhela u va katekisa loko va huma laha n'wini wa tile ku va u vulavulile ku ri wena u ta milisa u ta hika tani. N'wini wa hina teka ntsawo xikwembu emakumu ya conference leyi endla xihlamariso la a blokeke kona ku pfuleke, la a va tsimbe kona ku tlhantlheke. La khongela hi vito ra matimba ra Yesu Kristu wa Nazareta a ku tlhantlheke. Lava nga va fayela kona maphodlela a swi tshwe, lava nga faya kona hi mavito ya vona ni rhumela ndzilo hi vito ra matimba ra Yesu. A va tshunxeke hi vito ra matimba ra Yesu. N'wini wa hina teka ntshava, n'wini wanga aku khensa ku tshunisa hi pfumela leswaku wena se u endlile, u katekisile vana va wena, u tlhantlhile, u pfule masirha la a nga endliwa hi mavito ya vona. Papa aku khensa ku tshunisa, va humile masirheni, va ta hanya vutomi bya ku hanya. N'wini wa hina evitweni ra matimba ra Yesu xin'wana na xin'wana va xi endlaka xi ta humelela hikuva wena u ta endla tani evitweni ra matimba, 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 evitweni ra Yesu. Xikwembu xa hina ku khensa aku tshunisa in Jesus mighty name. Amen and amen. Let us give praise for the Lord. Let us celebrate Him. Let us welcome His doings. Let us rejoice before Him. In the name of Jesus.